auto nana ni bangai application khai manai thangnai phro hingke chung sudu passenger auto simino chung romani hingke tabo hingke good carriers bo tongo to category arni bisi 9 kilowatt tongnai 12 kilowatt tongnai boroni alada dam tongo hingke tei margin mani bo kisa separate khaijak e auto passenger ni hingke 9 kilowatt capacity battery bo hingke 25,000 beneficiary rokni contribution nangnai thik bahaike good carriers ni e auto 9 kilowatt hingke 30,000 margin money marnai e auto good carriers 12 kilowatt ni hingke 35,000 nangnai ni scheme den harsak mani abo bopro ni simi changjakna heke ba khorok busukno beneficiary no rjaknai black hambai TTADC hapangbai last year of Tipraham scheme by 600 beneficiary no auto roka boroni income generation black kaham no feedback jeng makha je nanai roni bisingo maximum borok no borok kaham income generation ongha hnoi borok ni feedback jeng makha hani bang chini maharaja black khatung jagoi jodi tei bananai tongkha ke jeng Tipraham scheme ni bisingti e auto EB auto ronani process khaipidi hainai maharaj sawo ngebono no jeng yapri chelaiwe onek din chorcha cholekha bahaike ronai busuk ronai omahaike auto nanani bangai application khaimanai thangnai phro hingke jeng sudu passenger auto simino jeng romani hingke tabo hingke good carriers bo tongo to category arni bisi 9 kilowatt tongnai 12 kilowatt tongnai boroni alada dam tongo hingke tei margin mani bo kisa separate khaijak e auto passenger ni hingke 9 kilowatt capacity battery bo hingke 25,000 beneficiary rokni contribution nangnai thik bahaike good carriers ni e auto 9 kilowatt hingke 30,000 margin money marnai e auto good carriers 12 kilowatt ni hingke 35,000 nangnai omahaike 3 category ni tabo beneficiary rok selection khaimanai borok good carriers denanai naki passenger e auto denanai bono selection khaimanai Sara Tripura ni joto subzonal office borok application roimanai 300 taka rogoi boroni minimum application fee 300 submission khaioi joto zonal subzonal office borok submission khaimanai 16 tarik jora oro jagao jeng kaham ke wanchok naithai je kuno grantor koroi je auto nanai roni bagai grantor koroi grantor nangya borok direct tam hosinai ADC subzonal zonal office application khai boroni civil score kaisa naijanai civil score naiwi boroni civil score eligibility khai Bajaj Finance ni hoite borono finance ni provide khaijanai bobo asu interest kobangya motamoti low interest no 10.9% khlaiwi reduced rate ungnai bahaike tam hosinai rojanai taklai bosoro jeng target tongo 1600 jodi demand tongkha beneficiary ni demand tongkha jeng tei rojanai ADC ni bukhak tei borono 80,000 subsidy rojanai per beneficiary je selection ungnai do selection means je eligibility ungnai do jeng joto no ronai Sara Tripura ni joto apply khainai no jodi civil score boroni thik thak ungkha ronai boroni demand jodi 1600 ni sai kabang khaike jeng teibo bari ronai haipano jeng apatot target nakha 1600 nge nahor mung omono je chini kami am side o tabok phano chini jubok rok income khainai ni asu source kori hani bangai auto baibo motamoti chini yacht rok young generation tongnai rok nijeni family no chikoma kono manage khaimandro income khaimano tani ke petrol ni khorcha tabok belai high
जतुनो साइमानो जे पेट्रोल अटो रौ के ताबो बरनि दिन हाजिरा पोसावनि सासे अनेक कठिन ngoi थांखा इंगे ई अटो खाइमानि परिवेश बो काहाम ताबो जोक चेन छंगै फाइहा पूरा ग्लोबल ताबो मैक्सिमम ईवी गाड़ी इलेक्ट्रिक वेहिकल चलै तंगो ईवी अटो चलै तंगो अमहाय न नाहारैनो जों जेने एनवायरनमेंट बो जों मेंटेन खाइ नांनाय सस्टेनेबल नेने लाइवलीहुड नि न वासोइनो जों तिप्राहाम स्क्रीन बाय अटो रनानि बागै ताबो चेंजा फैखा ब्लेके हामबाय ताबुक साबजरति खरबसक बेनिफिशियरिनि एप्लाई लाइक मिया जरा 61 बेनिफिशियरी कलाइखा मैक्सिमम न नॉर्थ जोनल नि बेनिफिशियरी रो एप्लाई खाइखा बनि परे तिनि जरा तिनि अपडेट जों माखा 35 जरा तिनि जरा बरो सिनेपियो ऑफिस बेनिफिशियरी लिस्ट ऑफ फाइखा बरनो जों डेली न सिविल स्कोर चेक खाइनानि बागै रहौ जोन वाइज सब जोन वाइज बरनि बेनिफिशियरी लिस्ट सेग्रीगेट खाइयो बरनि बाजाज फाइनेंस नि थानेव सिविल स्कोर चेक खाइनानि बागै रह जागो गे बर बाजाज फाइनेंस सिविल स्कोर नाइमानि परे अमरो एलिजिबिलिटी लिस्ट तंग होनै रह खांके जों बरनो रनानि बागै प्रोसेस खाइने ऑफिशियली नोटिफिकेशन होनाय निराव एलिजिबल हा मार्जिन मानि 25,000 30,000 35,000 जानजा कैटेगरी नि अटो सिलेक्ट खाइमेन न निराव थाङै रेजिस्ट्रेशन खाइदि रां जमा राव होनो जों नोटिफिकेशन होनो ताबो अमहाय बेनिफिशियरि बिसिंगो बुपुरगो आबो रोजाक फिनो हेनोफार क्लाजानो बेनिफिशियरि रानो ताबक तो जों रेजिस्ट्रेशन खाइ दंगो रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस जों लॉट वाइज ताबक जरा डेट खायखो जों 200 के टारगेट खाइ दंगो जे 200 बेनिफिशियरि रेजिस्ट्रेशन खायके जों फर्स्ट फेज नि कासे इनेग्रल प्रोग्राम खाइने महाराजानि लीडरशिप बाय बनो डिलीवरी प्रोग्राम खाइजन